Pa dobro, teško je kad izgubiš u 2 boda još koja smo trebali osvojiti u 93. minuti, četvrte čak, ali nemam šta prigovoriti, mislim da utakmica bila dobra. Imali smo mi dio perioda gdje smo bili bolji, imali smo oni na kraju neki pritisak, nakon što smo vodili 3-1 i eto malo nam se osvetilo, možda smo se previše uvukli u fazu obrane, ali sve u svemu mislim da su gledatelji mogli uživati. Evo što reći, svjedočili smo jednoj stvarno ludoj utakmici, puno preokreta. Znači nastavlja se od prošle sezone, znači prvenstvo će biti jako interesantno, jako zanimljivo, mislim da će biti izjednačeno, to se pokazalo sada već u ovih prva 2 kola i mogu čestitati svojim igračima stvarno na pokazanom izvanrednom karakteru i stizanje negativnog rezultata od 0-2 i od 2-0 i 3-1. Mislim da smo još imali nekakve prilike i šanse da smo mogli i preokrenuti rezultat. Teško je onda igrati protiv protivnika koji stalno se nekako brani, ali imaju jako dobru ubojitu kontru. Tako da smo jednostavno morali sa -2 rezultat, -2 gola, morali smo jednostavno ući u nekakav rizik i ostavili smo puno prostora iza, tako da i onda slijedilo te nekakve kontre ovoga Jaruna. Ali na kraju krajeva čestitam jednoj drugoj ekipi na izvanrednoj utakmici. Pa da, mislim da je jedna utakmica za gledatelje fenomenalna, 6 golova, puno lijepih akcija, puno lijepog nogometa, stvarno. Mislim da su gledatelji mogli uživati, ovaj put je palo na nas da mi zabijamo u zadnjim minutama, prošlo kolo smo bodove izgubili u zadnjim minutama, ali sve je to nogomet, idemo dalje, idemo po 3 boda idući utakmicu. Pa naravno nakon gola u zadnjoj sekundi da se ne mogu osjećati dobro da imaš 3 boda do 93. minute i izgubiš zapravo 2 boda, naravno da je gorak okus ustima.